Problemden aytım keledi. Bizge şu sözümüzde oturgan şu Kızıladır ayında aylı 70 yılları negizделip oşo vaktan beri kurulganındagı köp kavatlı uylar, köp kavatlı imarat jaylar, şulardın barında taza su menen burada kanalizasiya joktuгунан bunda salkın sular abdan kıyın ahvalga keltiriladi. Жергиликтүү бийликтин, райондук жана областтык бийликтердин элдине көп кайрылганбыз, бирок булардын ал келбегендиктен сиздерге кайрылып атабыз. Мен биякта аларды жамандап жетүүгө деген жерим жок, чынын айтып атам. Мына эми ушул жерде ушунча көп кабаттуу үйлөрдөн чыккан салкындуу суулар азыр экологияны бузуп, тетеге чоң көлүбүзгө түшүп, өтө коркунучтуу нерсе жасап келатат. Şunun jönünde köp yolu kayırıp, her bir prezident gelgende kayırlar. Bana sadece barıp geldi, yemin daha kayırıp jatabız. Bu jönünde sözler bolup, bizim deputatımız Dastan Cumabekov da 2023 yılı titulga girişini aytkan.